Iti Masakbayan. Baro nga agsapa. Insan, masapul apirmaam dagitoy. Kasapulan media opisina. Saan ko pa mabalin na pirmahan dito? Masapul ang makitak amin ang records. No talaga aday ta tinapanan tidakkel agatad. Apay ang masapul ang makitam dagiti records. Kastam lang aruda. Bayam adda kami ti aggunay para kan ka. Kasano apirmahak? Ket dakkel agatad day ta kayat yung erwa. Saan nakasigurado? No adda kasta a project apapanan ti kwarta. Basta pirmaam tapno malpasen. Kasapulan dayta tapno makagunay kamin. Ingka pa ikabil ijay library. Kita pa yan imbag. Ala, inakikabil. Ng pirmaam to. Ay, baldado ka lang, Rodan. Ano lakid di nga mo na yan? Ay, buwisik hindi. At ay nawaga kagayim ko. Nagpaarami dak iti flyers. Ingka alaan, tapaiwaras mo. Anya ka di tilinaon ti flyers, sir. Kasapulak ti caregiver. Apay nga minakilat ang nagpakada ti caregiver yo, sir. Sadot da amin na. Nangato matiited ko asweldo da. Mas daawak nga rod, sir. Kulak da kayo tinang papanaw. Apay ko mapapanawag. Narigat ti agbirok iti caregiver. Bareng dagaplay, sir. Sige, inak nga rodan. Numabalin, maiwaras yung amin itangal daw. Ariglado, sir. Tumulong hak nga giwaras. Nalpas kumatan ti trabahok dito. Awan sabon, manang. Aglaba ako, mangam awan paglaba. Awan ka din? Ay, sapay basitan ti urnong ko. Manipod nag-close ti pagtrab-trabahuan mi. Atigatas ni dik. Basitan, manang. Uray ko man makastrakak manan iti trabaho. Apay ngamin anang rikap di klinik a pagtrab-trabaho, manang. Napan iji abroad di Dr. Abos mi. Awan gaya, manang. Ada inyawad da kanyak ita iji ruwar a flyers. Maipapanmat iti trabaho. Kitaam ano kayat mo? Sige, ading ko. Apay anak kasukat ka, mami. Papanam. Inakagbirok iti trabaho. Tapno ada igatan ko iti gatas mo. Kan pagbayad dito boarding house tayo, anak. Ay, agpatiak ka di. Wen anak, amang ano didak awatan iti trabaho no sumurot ka. Saan abale, kadamot ni tita maana akadwam. Eh, mapayak ka di jay, mami. Jak amo anak ko, mansyon ti papanak, agkasapulan da iti caregiver. Ubing ka di ti aywanam. Jak pay amo anak ko. Amang ano nataangan, mabalin ka no mo ti saan nagstay-in. Anya ti stay-in, mami. Ti stay-in, agyan ka ijay uray rabi. Ngam no stay out, mabalin ti agawid iti malam kalpasan ti trabaho. Awan ka di pa imay ang nag-apply a caregiver, manang. Awan pay mat, sir. Naiwaras ka no mat amin di impawaras ko flyers. Kaaduan namin a caregiver. Kay kayat dati agabroad. Nangato matited ko asweldo. Di mga sikaso kanya. Adan to siguro, sir. Nabiit pa'y mata naiwaras dagiti flyers. Sapay ko mata daw may agaplay. Aguray ka, sir. Ada makitak a babae iti ruwar ti gate. Amangan mo aplikante dayjay. No aplikante. Sigurado nga agdoorbell. Nagring agpaiso ti doorbell, sir. Inakpay kitaan. Aplikante ka de, miss? Wan manang. Nabasak ti may sa kadagiti flyers yo. Ay, umunag ka, ading ko. Babaan iti suot mo. Katulong ka kadimot ito, manang? Wan, ading ko. May salaang ti amo ta ditoy. Lakay ka di? Wan no bakat? May sa abaro, ading ko. Baro ko na yun? Magpaasikaso ti may sa abaro? Nabaldado, gapo iti may sa nga aksidente. Manipod kas jeti kasasaad na. Nagbalinan anaungat. Kayat mo asawan? Naungat ti kungkunam abaro, manang? Ano sa mo na, ading ko?
Irritable, ta saan nga minan ang makagaraw? Saan ka di pa'y ang makagaraw ni Boss Charles, sweetheart? Saan pa ay? Agnanayon kumakas Jane in San Charles. Tapno siya kung ti agbalin na boss. Saan ka di ang pinapanaw mo di therapist na? Pinapanaw ko Tapno saan nga agsubli iti sigot ni Charles. Tapno agnanayon na baldado. Di na ka dinaamon ang pinapanaw mo ti therapist na? Tinexacti therapist. Binalaga. Amo matgayam tinararamid mo. Kaya't masawan, di na amo asikat tinang balag. Nangaramatak iti sa bali a cellphone. Masapul nga awan therapist. Tapno duatan tong agari iti opisina ti negosyo. Adtuyan ti aplikante, sir. Naimbaga bigatyo, sir. Anya ti sigod at trabaho. Nurse sa kiti privado a klinika, sir. Napan iji abroad ti Dr. Abosmi. Trabaho ka di talaga ti mayam ditoy. Wenno da sa bali panggap mo. Sir, saan ka din nagkasapulan kayo iti caregiver? Wano? Da kayo ti ada sa bali a panggap na. Ada may isang anak ko. Iso kayat ko ti maadaan iti trabaho. Para kan kuana. Ayan ti ama ti anak mo. Awanan, sir. May isa ka single mother. No adda anak mo ako nan. Anya ti kayat mo. Stay in when stay out. Stay out ko, ma, sir. Tapno saan kami nga agsina iti anak ko? Okay. Ni manang Silvia ti mga ibaga iti trabaho. Inak pa iti silid ko. Pakidoron mo ti wheelchair ko. Manang, nabayag ka din abaldado ni boss? Nabiit pa'y. Desperado. Nano adda umay dito eh. Kasla kayat da atagi ko ang ti kinabaknang na. Apay nga takas na ti tao. Oray saan da kukwa, kayat da atagi kwaan. Kunada, ati kinabaknang kanong. Napuno iti agduduma asulisog. Adu ti agbasol ga po iti pera. Agpay sumat kat diti na kunayong manang. Kaadwan a krimen ang mapaspasamak kat ada koneksyon na iti kwarta. Iso ano umay dagiti adda iti opisina ni boss. Kaslaman saan da kay lalaan ni boss. Saan aron ba nga agnanayon abaldado ni boss, manang? Di da ka di inyo man iti therapist kalpasan ana disgrasya? Adda, nabiit pay lang. Nukwa, agpakadadan. Kumpleto mati usaran ti therapist iti may sa asilen dito'y mansyon. Ngamno ko kat agpakadadan. Adda ka kaya man, mami. Adda ka din trabaho. Wan anak, may sa abaro ti boss ko, ngam baldado. Ay, anya ngay ti aramidam kan kuana. Siyak ti mangisagana kadagiti arwatan na. Kan siyak ti mangdigos, kasaan nga rod ang makapagna. Dingusam ti baro, mami. Awan ka di, mami na. Awan ka nun kung nati katulong na. Saan ngamin unay ang makagunay ti ima na. Baldado ngamin, anak. Ay, kasano nga rod ngay, no mapan iti kwarto na. Iti salas, kuno saan, iti kusina. Adda di pilid atugaw na. Paiduro na ti dipilid atugaw, no sa dino ti kayat na apapanan. Ay, baknang nga rod Wan anak, mansyon ti balay na. Mansyon? Makapanak to nga tamat dita a mansyon, mami. Aguray kayo, tatulungan kayo nga umalis iti tugaw iti banyo, sir. Kat kalpasan ang makadigos kayo, kaduaan kayo ijay therapy room. Apay lang. Awan serbi data at therapy room. Saan kayo arumbang asumuko, sir? Mamati ak nagbaliw to ti amin. Basta buyugan nyo iti anos, kan kirad ti pakinakam. At dapay nga tanamnamak. Nabayag basitin, sipod na baldado ak. Ngam awan nagbaliwan ti amin. Anos laang, sir. Tulungan kayo. Apay nga aramidam dagiti. Asa ti trabahok na iti, sir.
Alis sir ha? Ilukat ko ti shower. Tibukot yu ti umuna aradradak iti face towel, sir. Numaradradam ti bukod ko. Mabalin mo ti rumar dito iban niya. Ayaban dyan to. Inton malpasa ko. Tita, mabayag pa'y ka diya sumangpat ni mami? Saan ko nga ammo, dik? Depende ano pagawidon ti bus na adagos. Nasingpat nga tatibos na. Damagan tanto ni mami na sumangpot. Nagrigatan ti baldado. Anya, tita? Iso siguro ang nangala iti caregiver na At dapay gayam katulong na akadwa na iti mansyon na. Ay, tita, amom ka di ijay a mansyon? Malabsan, numapan iti town. Ngam kanayon ang nakarikap ti gate. Naglawa ti hardin na. Ado pa ti masetas iti aglawlaw. Ay, wow! Dito'y ayan tayo. Basit laang ti dalan agturong dito'y. Ta boarding house manen ti adda iti asidag. Awan ti arubayan tayo ditoy. Taaga-abay nagiti babbalay. Dalan laang ti nagbabaetan ti babbalay. Nagmayat nga tati agay ayam iti hardin ti mansyon, tita. Nalpas kayan anak digos, sir. Mapantayon iti therapy room. Masadutak. Awan mood ko nga ag-therapy. Saan arumbang akasadot yu dayta? Tapno agsubli ti sigod akasasaad yu. Agsublipay nga ta. Awan ti kas iti padasan, sir. Kaya tyo ka di nakakulong kayo latan di ta dipilid at ugawyo? Adda ka di amom, may papan iti panag-therapy. Owen, sir. Amok matlaang ti ag-therapy. Mabit lang Idoron ko ti wheelchair yo. Tamapantayon iti therapy room. No kasta ko madagiti imo na therapist to. Kwarta laeng samot ti inalmanan dagi jay. Ayan ka din insan baldado. Awan mo ti jelag braring. Amangan no adda ijaban niyo, sir. Adda kunam. Adda ka di manan caregiver na. Ayun, sir. Nabit pa'y. Piman mat abaldado. Ay, kung gayam. Pinirmaan na nga tanti bagbagak apirmaan na. Ay, saan ko nga mo, sir? Apay adi na magkupailakan ka. Tatawan matamom. Katulong ka laeng. Nakmanlangan kitaan. Takas mo't daytan nga assistant ni sir. Almanan lansamot ti kinabak ng ni sir. Kaasimot ni sir. Baldado lang arudan. Kasinsin na pa'y mangarot. Hello? Asino da ka di? Siyak da ito gayam. Ni Ami. Nagsukatak namin iti number. Oh, kumusta ka? Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mata. Imbag man, inanusam asinapol, Gayam. Wana. Amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan dito Ha? Ospital ko nam? Wan gayam. Sige awagan kan tumanan. Tadapay pasyente. O sige, Gayam. Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mata. Imbag man, inanusam asinapol, Gayam. Wana. Amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan dito Ha? Ospital ko nam? Wan gayam. Sige awagan kan tumanan. Tadapay pasyente. Sige, Gayam. Mabit lang ang Gayam. Saan mo pa nga ibabati cellphone mo? Ada ka di pa ibagam? Kaya't ko nga ibagakan ka, nga addan trabaho. Anya nga ospital, gayam. Kaya mo katimanawan ti boss mo, doktor.
doktor? May saak a caregiver, gayam. Anya? Caregiver ko na? Saan ka di ana saysayaat no iti ospital ti pagtrabahwam? Saan kat amay sa a caregiver? Anya? Apay ka di analiday kayo, sir? Aday mawag itay ka ni Hertrude. Nanggag ko, gaputan na ka loudspeaker. Imbaga ti kasarsarita na. Amay mayat ka no ospital ti pagtrabahuan no. Ngem ti caregiver. Pumanaw nga ta ti caregiver yaw, sir? Tsaka mo. Ingatok pa iti sweldo na. Tapno sana pumanaw. Asino nga ta day ta nga imawag kenkwana? Gayem na siguro. Gayem mo tinanggag ko nga inawag da. San pa'y kumaapumanaw, sir? Sapay na singpet mat ang mga sikaso kada kayo. Dahil ang rodkat. Pilitan nakpay nga therapy. No kasjay ang masadutak. Pinirmaan ka din ni boss ti impapirmam? Saan pa'y nga rod? Masurunak iti day Abaldado. Tadapay kat kabarbaro manan a caregiver na. Adda ka di pa'y therapist na? Awan mo tinakita. Jela ang caregiver tinakita. Di daan mo asikatin ang papanaw iti sigod at therapist na. Ikagumaak manan a papanawan ti kabarbaro a caregiver na. Wala, tapno ma-stress. Kat ad-adda asaan nga agsubli iti sigod a kasasaad na. Day tati kaya tama pasama. Saan ka di? Masapul nga agbaligi ta iti panggapta. Nagbaligit ha? Aglangoy tanto iti pira. Mabalintan to ti manglawlaw iti lubong. Agawa am nga ruod ti mangipapirma iti ipapapirmam kin ni boss. Numabalin la ko mga igamak ti ima. Sakon to ipapirma. Aramidak. Ne, pangipanam ka ni insan. Ijay samat therapy rom. Nakakidamat. Naiturog na matgaya mat iti wheelchair na, sir. Saan akayat ni sir ti ag therapy? Hindi na kaya't taawanan namnaman na nga aging bagpay. Iswasi ka. Saan na tila raramidam? Sige nga rod, sir. Mapan kami pa ijayan ti library. Nasaysayat pa eh. Tapno mapirmaan na dagiti papeles si Jay. Saan pa'y makapirma ti ima na, sir? Urayan tayo pa'y basit asumaya at ti panagko ti dagiti ima na. Sana to pirmaan ti ipapapirmayo. Tulungan man kindi. Tapno mapirmaan na dagiti papeles. Kunanamat nga adalan na kanupay, sakbay apirmaan na, sir. Anya? Sinalbag kindi. Panawan kayo manlangan. Pimanaw ka din. Un, sir. Lading itek, no naibagak adiyo kaya ti ag therapy. Apay ngayon bagam. May mayat no di daam mo. Tapno di danam namaan, nga addan to improvement yo, sir. Mawatan ka. Agyaman na. Idi nakita ka sumungad. Naging kikidamak. Tapno din akmanan pagpirmain. Iso nga imbagak asaan pa'y ang makapirma ti ima yo, sir. Ag therapy kayon to. Tapno daras na agsubli ti sigod a panaggunay ti bagiyo. Anya itateramidan ta. Ikagumaan nyo ti agkapot iti do atubo a pagkaputan, sir. Ken ikagumaan nyo nga iyaddang dagiti sa kayo. Tita, mapantaman ije trabaho ni mami. Saan ang mabalin ang mapanta ijay? Ang mga nung pagungtandata ni mami no mapanta ijay. Mabalin ka di, ama pantalaang ije ruwarte gate, tita. Nasipngat ngamin dito'y boarding house. Kanayon laan nakasilaw ti bumbilya. Iso anasip nga tananga to ngamin ti pasdak ti aglawlaw ti boarding house tayo. Rumwarta man met, tita. Inta agpasyar. Uray ijela ang ruwarte gate ti mansyon. Sigin tita. Sige man laangan. Nga mabita laang ijay. Agawid tamat laang, kalpasan ang makitam ti aglawlaw ti mansyon. Promise, tita. Makitak matlaangan ti kunada a mansyon.
Agpulis ka nga rudan, tamapantag pa share ijerwar, ti mansyon. Sige, sir. Ikarigatan nyo nga iyaddang dagita sa kayo. Tatulungan kayo. Apay ngay. Kasla makurkuryente dagiti sakak. Agsipod ta mabenbenat dagiti oratyo, sir. Masapula ka na yun nga agunay. Tapno mayat ti panagandar ti dara ka dagiti ururatyo. Gaputan na pingat ka. Masapol nga ikagumakmat. Kasta. Dayta ti kayat ko amangagan kada kayo, sir. Makatulong ti determinasyon tapno agbaliw ti kasasaadyo. Sika ti mangpatpatib ka rin ti pakinakam ko. Madlaw ko ngamin nga abuswanda kayo dagiti kaopisinaan nyo, sir. Manipo dita. Kanayo nak nag-therapy. Tapno makapagnaakmat lang. Uwan, sir. Ngam, kidawak, adida ko mapay maamuan ang maitultuloy ti therapy yo. May mayat sa nagpwesto. Adida maamuan. Sino nga to tinag-text kanyak, manang? Apay ka, day. Tas lamadanagan ka. Ada kami nag-text kanyak. Kunana, pumanaw ka di ta mansyon. Ay, sino nga to day to eh? Kasta nga ta tinaramid da iti kalabas, kadagiti naglabas a caregiver. Isapi manaw da? Iti anya ko maaga po apapanawan da. Manang, ada ka di girlfriend ni sir? Awan ti ammo. Makumikom ngamin iti negosyo na. Iso adi na siguro na sango tinagaram. Sino tinag-text kanyak a pumanawak ka no? Idaanon ko daytoy kani sir. Masapul amamon na daytoy. Saan mo pa nga ibagbaga manang? Amang ano makapadakas iti kasasaad na. Akin cellphone iti inaramat mo anang text iti caregiver. Adda nabulod ko a cellphone. Kat iso ti inaramat ko anak text. Iti caregiver ni Insan Charles. Di dan tumaamuan asikati ng text iti caregiver. Sa anak amanhal. Tapno sarkit din ti bukod ko a cellphone. Di na ninamnama. Asikapay akasinsin na timang trader kan. Masapul ti kinaalibtan. No bumaknang kan lumata. Dahita kitayat ko kan. Nalaing iti kalukman. Siyak pa iti kunam. Nalaing da ito'y sweetheart mo. Mamati akon kan. Nga mas may maya. Numaiganan tanti kwarta. Ay, di namat ngamin pirmaan ng dagiti papeles. No mairwar ko kumanti kwarta. Ay, sinalbag kit di DJ abaldado. Ngam sikati kaasidgan akabagyan na dito eh. Awan sa bali ang makasublat iti kinabak nang na. No di sika. No, adda mapasamak kan ko na. Mami, apay akasla na banog ka. Anya ka diti inaramid yu iti bus mo. Tultulungak tapno nga kapag na anak. Nagsingsingpat ka kadimat laang dito eh. Mami. Ay, mami, nagpintas gayam ti hardin ti mansyon. Ha? Kasano nga mo? Pinilit ko ni Tita Ana. Napan kami nagpasyar iti Ruarte Gate. Apay anapan kayo ijay. Takas ka di, mami. Kaya't ko laang makita ti hardin ako nam. Kanayon ngamin anasip ngat dito'y boarding house tayo. Numaindap ti silaw. Ala, saan ka nga agliday? Padasag to nga ipakada ka ni boss. Barang kayat na nga itugot kanto ije mansyon. At paiso, mami. Itugot nakto. Ngam ipakadak pa, ha? Saan kanto laangan asumir sirip itinapintas a mansyon? No dikat, makaunag kanton. Sige, mami. Hurayak day taagundaway. Asino nga tadang tuk-tuk-tuk? Ay, siya kunti mangilukat, tita. Aguray ka. Urayam nga ulitin na.
Wano umawag. Sakbay nga ilokatanta itiri daw. Wan, tita. Gertrude, gayam! Ni Ami Ha? daytoy. Nininang kong nga ami, tita. Nabayag asaan nga imimay. Inak ilokatiri daw. Sige. Agmano ninang. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Ay na, dakkel ka na. Ay? Awan ka di pa ni Mami? Ay, awan pa'y, ninang. Dandani siguro itan. Di mo kadimbagakan kwa na nga umay ka ita, ninang. Talaga saan ko nga imbaga. Tapno sorpresaak ni Mamim. Aday naramid ko dito a report. Manipulaan ta ti papeles. Tapno saan amadlaw ti inruar mo a kwarto. Uray madlaw nanto. Taawan maaramidan. Baldado matla eh. Namadyo ti amamuna nga abogado. Ang mga no idalan na iti black and white ako nada. Saan to ang mapasamak na ita? Di nan tumaduktalan. Ta saan mat ang makapanaw iji mansyon? Sa bagay, kasla nakakulong iti bukod na mansyon. Kat dumtong to ti panawan. At duwatan tong agyan iji mansyon. Imbag man ta nakalagip ka nga imay dito'y dagusmi, gayam. Agyaman ka pa'y painanusak ti imay. O, kasano nga iji ibagbagak? Umay ka kadi iji pagpapaayak nga ospital? Ay na, kasanon nga iti trabaho, gayam. Sayang mat. Sa maysa, asidagbasit dito'y boarding house mi. Adayo nga min iji ayan mo. Ang may saka a nurse. Saan kat a caregiver? Ngam na nga to ti sweldo, gayam. Namnamaam ka ding agbayag ka di tatrabahom ako na? Diyan mo. Mabalin siguro. Di nakmat siguro sukatan ti boss ko. Nangato ti sweldom ako nam. Okay. Di ka matkit di pilitan nga umalis ijaayan ko. Agyaman naklaangan gayam. Ngam ipasyar kan to ija mansyon, no lakat kayat ti boss ko. Kita man dagiti ado a papeles a papapirmaan ni Ruben. Sir, no pinirmaan nyo daytoy adiyo binasa, dakkel agatad ti kwarta ti mairwar. Day tangarod kat. Iso nga no, may. Saan tangagpadlaw, anabasak na naimbag dagiti papeles. Di namat ket di mairwar dayta no awan pirmayo, sir. Buklis at talaga day di akasinsin ko. Sana mabalin day tayo. Iso nga agawaan nyo ti agpaimbag. Ama no inton agbalaw kayo kat adun ti nairwar na iti bangko. Mapantay ti therapy. Sige, sir. Kaiduron ko ti wheelchair yo. Sige, sir. Ikapatyo man ti imayo iti pagkapkapatan, Kalpasan na. Ikagumaan nyo nga iyaddang ti sakayo. Agbilang ka. Tagidan ta. Ingatom dagiti sakak. Tayadang kumet. Sige. Iti bilang atalo, sir, Ingatok ti sakayo. Ag-step kayon tumagten. Sige. 1, 2, 3. Aday ta. Timanan may saasa kayo, sir, 1, 2, 3. Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Tulungan kayo. Ado tao. Anyat aramiden nyo dito eh. Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Ado tao. Tulungan kayo. Insan! Anyat aramiden nyo dito eh. Dakas ka din da kami dito, sir. Umay na lakano kitaan ti therapy room. Kunak lagi din no padpadasan yung therapy. Awanan namnama minsan. Dayta wheelchair mo ti panak opisina. Wan nga din san.
Awanin namnama ka talaga. Pirmaam kit din ti papapirma kan kainsan. Adda ngamin dakal a project tayo. Kat dakal agatad ti kasapulan. Di kaya gaturan. I-review pa na imbag dagiti papapirmahan. Anya pa lang ti review minsan. Nagbayag ka kit din ayang agpirma. Apay ka di nga agapurakan, insan. Saan nga ing kapilitan dayta a project? Akong kunam. Unaklakid din o therapy ti baldado. Uray ag therapy. Awan namnaman na. Nabayagan ana aksidente. Day tangarod matimbagakan ko anay tay. Anyangay ti kunana. Kaslay na namungan na matimbagak. Ngam ti ipapapirma. Di na kanupay pirmaan. Tapay ka numanan. Adi na pay lakayt apirmaan. Baldado ngagpaiso. Ngam saan a baldado ti utak mo. Masirok nan samot ti panggap ko. Ngam siyak ti agbaligi. Saan kat nga iso? Rumbang lang. Isumit lang abaldadon. Dinan kasapulan ti negosyo. Tadinan maimanihar. Manang, kidawag ko ma. No adda ka maija therapy room, siputan nyo no umunag ni Sir Ruben. Apay ka day. Di kad nasaya at numamuan na. Rumbang adi na makita ang madama ti therapy ni boss. Aman nga minupilitan da nga agpirma iti papeles, manang. Kasta ka de. Inton sumaruno, ipakaamok no kasjay nga umay. Wan manang, nang runat ako na ni boss, makarik na iti kasla makuryente no kasdi amadama ti therapy na. Barang positibo ti resulta ti amin. Ikagumaan nga rod at tulungan ti boss na. Santa nga ibagbaga ken ni Ruben nga adda posibilidad na nga umimbag. Wan manang, adda posibilidad na talaga nga umimbag no kanayon ti therapy na. Mariing dagiti urat na anakaturog. Kasta ka de. Sapay ko mga rod, tamariing dagita nga urat. Tita, no isurot nak ni Mami ijay mansyon, umay ka kadimat. Saan ama balin, dik? Amang ano saan akaya tibos ni Manang ama pantayo amin ijay? Ay, apay kumangay. Kat no naglawa mat ijay, tita. Nakababain ngamin numapantayo amin. Ay, apay kumangay, tita. Bak nang matibos ni Mami. Ngam, kasapulan na mat ni Mami. Tatangtangdanan na ni Mamim. Kasaan mat abasta mapanlatan ijay ni Mamim? Intalaan mat agpasyar ijay, tita. Saan mat nga rod apagpasyaran ti mansyon? Nudikat pagtaengan ti boss ni Mamim. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? When kayam, talaga ka di adisidido kan asaan mo akayat ti agtrabaho di ti ospital? Wan Gayam. Kasapulan ni boss ti serbisyo. Maasya nakiti kasasaad na no panawa. Ay, sinayang mo tinapintas agon daway, friend. Sapay nagmayat dito eh. Imbag dito'y kasaan kami nga agin na dayo iti anak ko. Okay, addakan ka dayta, Gayam. Sapay ko mga rod, tanasaya at timasakbayan yung nga agina di ta mansyon. Agyaman at Gayam. Namnama at asapay kumamat takasta. Di ta ka di mansyon ti ayan mon? Wano, iti pala ang boarding house yo. Dito'y pala ang boarding house. Ngam kadwak ti anak ko. Agrubrubwat ta isurot ko. Nasayaat nga rod no kasta. Nasayaat met no ipasyar mo ti anak mo ija mansyon. Wan Gayam. Sige nga roda na, tamapan kamin. Bye! Wow, nagpintasan, Mami. Kaslajay makitkitak iti libro da ito'y hardin. Nagpintas. Wan anak. Wala, inta nga rodon iti unag. Agkita kayo ita iti boss ko. Ay, Mami,
Mabalin ka di nga umayak agay ayam dito'y inton madamdama. Wen, ngam saan ka nga agpirdi iti sabong, wen? Wen mami, agtiliwak laang mat iti tuwa to, kinagbuyak iti adu ako libangbang. Ado nga agpaiso ti kulibangbang nga agtaytayab kadagiti nagduduma a sabong ditoy. Un nga ron mami, ijay boarding tayo, awan sabong, tasiminto amin ti aglawlaw. O ala, intaro don anak. No adda tay ija unag. Saan ka ana alikotag ijay ha? Tama nga no adda mabuong mo. Anya ngay dagiti mabuong ijay, mami. Ado ti naka-display ijay nga agduduma a figurine. Good morning, Nana Silvia. Ay, good morning, Mat Baraw. Ay, dayta ka dit ibagbagam nga anak mo. Nagwapo nga ubeng. Wen manang, kayat na ka no makita ti unag ti mansyon, iso nga insurot ko. Ha? Saan ka di a mansyon ti balayo, Baraw? Boarding house laang, Nana. Nasipngat no awan silaw. Anya? Apay anasipngat ako ng Baraw? Adu nga minti pabalay iti aglawlaw. Iso ang masapul akanayon nga at dasilaw. Angam dito'y naglawa, nagpintas pa'y. Natarabit ti anak mo, Hertrude. Nakaayayat nga ubeng. Wan manang. Ano sa nyo lang asungsungbasan dagiti saludsod na. Good morning, sir. Simurutak ni mamit. Ano tinagan mo? Siyak ni Dick, sir. Mabalin ka diya mapanak agpasyar ijay hardin? Wala, baro. Napintas ka diti hardin? Wan, sir. Kayat nyo, tasyak timang iduron ni ti wheelchair yo, tamapan tayo agpasyar ijay hardin? Anak, saan pa'y? Mapan pa ijaban nyo ni sir. Kalpasan na, mapan kami iti therapy room. Ay, kasta ka di, mami. Sorry sir. Awanan naman na, baro. O sige, ingkan iti hardin. Thank you, sir. Inakon. Nalaing asumaw ti anak mo. Pasensya kayon iti anak ko, sir. Sir, saanan anadagsan nga ibagkat dagiti sa kayo? Huwag nga rada. Medyo mayadang kon. Ngam, kasla na pipikal. Normal akasta. Ta saan pa'y unay ngamin ang naka-recover, sir? Sige, ikagumaan nyo. Tadaaklaan dito'y amang tulong kada kayo. Agyaman ako naikan ka, Gertrude. Pagrabangak da ito'y akas matangtangdanan, sir. Agyaman ak iti kinapod na iti trabaho. Sinapataak ang masapol nga aramid at ti pagrabangak akas nurse. Uray caregiver ak. Kasla, siyak matlaangan ti nurse mo, sir. Agyaman ak. Tanasingpot ka a caregiver. Ha? Apay akas la naklat ka nakakita dito cellphone mo. Kitain nyo. Basain nyo ti text message. No di ka payla pumanaw di ta mansyon. Kadtadakas ama pasamak ka. Sino ti akin arami diti daytaw kan iti anya aga po. Awan mo't kabusor ko diti mansyon, manang. Aguray ka man. Ipakitak man ka ni sir. Ay, saan manang? Ang mga numaklaat ni sir. Masapul amaamuan ni sir daytaw. Kastoy lakit diti inaramid da iti immo na akakadwami dito. Iso apim manaw da. Anya? Sir, kitain nyo ka diti text ana awat ni Hertrude. Kapamindwa da ito yan a text ana awat na, sir. Anya ka ni dayta? Basain niyo, sir. Masiguradok akastoy matlaang ti inaramid da kadagiti immo na akakadwa tayo. Iso apim manaw da. Kita akman nga rod.
Asino nga tatyakin aramid, sir? Saan ang mabalin dito? Masapol nga agyan ni Gertrude dito mansyon. Pabantayak iti security guard. Mangala kayo iti security guard, sir? Wan manan. Awagak dagiti gagayem ko a pulis. Tapno maimbestigaran da ito ang mapaspasamak. Adda ka di planom apumanaw dito mansyon, Gertrude. Adaak dito'y para iti anak ko. No pamanawak, kasanon ti anak ko, sir. Nalawa to'y mansyon. Agyan kayon iti anak mo dito. Ha? Maarami dyo data, sir? Tapno makasigurado ngawan ti dakas ang mapasamak kada kayo. Mga alakmat lang iti security guard ngagbantay dito mansyon. Adakabsat ko akadwami iti boarding house mi, sir. Iso ti mga asikaso iti anak ko, no umayak dito'y. Awan pare ko. Agyan kayo amin dito. Naimimbag dito. Ta saan kayo nga agabang pay. Sir? Awagak dagiti connection ko. No umay da dito. Kaduam ida. Taing kayo alain dagiti gargaretyo. Adda pulis akadwayo. Alaan ta amin agargarot tayo. Ta umalis tayon ije mansyon. Ha? Umayak mat iti mansyon, manang? Wan ading ko, adalugan di ta pangikargaan ta iti gamit tayo. Ayan ka dinidik, manang. Pinagbati kon ije mansyon. Agay ay ayam ije hardin. Imbagman, takayat ti boss mo agyan tayo iti mansyon na. Ilawlawag kuntukan ka ti makagapo. At makagapo? Ada siguro umapal iti kaadak iti mansyon. Binalaagan nak. Iso nga ijay tayo kanon, tapabantayan na tayo ni sir. Nagsaya at matgayam ti boss mo. Ada ka di atap yung akin aramid iti daytoy, sir. Adda natapak. Ngam awan pa'y pamanagnag ko. Paimbestiga tadamat cellphone number tinag-text. Sa bagay, nalakaitan ang matunton, ta nakaregister ang dagiti SIM ti user. Isungagyan kayon dito. Kabayatan ti imbestigasyon. Kung na siguro dahil dyan nag-text, adyak pa imbestigaran. May mayat nga agpaiso no agyan kayon ditoy. Tapno saan kayon nga agabang? Kan, saan kan kanayon nga umay kan agawid? Uwan matkit di amanang. Ngam, amangan no ad-addan amasuron dyan nag-text, no makita na adituya ko nga agigyan. Sigurado lakit ti amasuron. Di ad-addaan tayo asurunan. Saan lang nga iso tinalaing? Anya ti aramidan nyo, sir? Ibilin ko iti alag a security guard. Asaan nga agpastrak iti asino man. Nga uray aggapupay iti opisina. Kunak man no napan kan iti mansyon. Api nga dakan. Oh, sinalbag kit ni. Di dakit din pinastrak dagiti guard. Oh, Guard? Kaano pa nga adda guard iti mansyon? saan ko na dinamag no kaano? Nakalak ti gate. At the guard ijay. Inyam amom ko maiti guard. Asika ti assistant kan kasinsin ti boss na. Idi palukatak ti gate. Imbaga nakit din. Ano awan kano appointment ko kani Baldado. Didak kano pastrakan. Iti anya aga po? Oh, day tangaron mat ipagsidda awak. Ano awan kano appointment ko kani Charles. Didak pastrakan. Iti anya aga po? Uy, day tangaron mat ipagsidda awak. No apay nga damot tan gwardya ije mansyon. Sigud mat nga awan. Makastrag ka mat idijay. Uray anya nga oras? Kimaron sa ti kasasaad ti sinalbag a Baldado. No kimaro ti kasasaan na. Sigurado asika ti mairanod iti kinabak nang na. Awan mat ti kabagyan na dito eh. Ngun matkit di Asi hinupay nga iti mairanod no di siya. Siyak pa iti assistant na iti negosyo na. Iso asaan ka amadanagan. No apay adida ka pinastrat. Nakitak nga imay ni Sir Ruben. Ngam, saan a pinastrik ti gwardya? Anya ita ti aramidam, sir. Ang mga noad-ada nga agaramid iti madi. Ipa-freeze ko amin a kwarta ti kumpanya. Awan maaramidan da. Saan ka di amay mayat no?
Mga ramid kayo iti memo, nga awan pa iti projects, tapno di da mangirwar iti pondo, sir? Napanunot ko matay. Ngam kasanon dagiti daddo mga empleyado. Di, iti lang ayan ni Sir Ruben ti pangaramidan nyo iti kasta, sir. Ngam, ang mga nuga po iti sakit tinakam na kat makaaramid iti saan arumbang. Bayan, bilinat ti may sa kadagiti talkak akanayon na asiputan ti opisina. Numabalin la kuma pagbakasyonan nyo pa ni Sir Ruben. Kuma, ngem sigurado adi na kayat ngagbakasyon. Ha? Adda kamat dito'y hardin, tita? Agay ayam ka kadimat? Agdalusak dito yung hardin. Kababain mo't agyan tayo lang arudan dito yung alibre kat agsadot-sadot tayo pa. Ay, tulungan ka nga rod, tita. Agpidutak iti bulbulong. Tapno ka na yun anadalos ti hardin. Wandik, no makita daan nagagat tayo, di na tayo papanawan. Ay, tita. Adda ka di mananda mami, cancer iti therapy room? Siguro nakitak mat anagapo da itay ijay banyo. Kaasimat ni sir, saan ang makadigos ngagmaymaysa? Maimbagan pa nga ta, tita. Jak mo, ngamsapay ko mata agimbag to. Hello, Gayam. Kumusta kan dito ospital nga ayan mo? Dasaya at matlata, Gayam. Da kayo? Kumusta kayo matandita? Ada kami dito'y mansyon. Awan kami na iti boarding house mi. Kaya't masawan. Dita kayon mansyon nga gigyat? Wan Gayam, kadwak ti anak kan kabsat ko dito'y. Imbag man. Ay, umayak tuman magpumasyar dita ito naman trabaho, Gayam. Wala ta umay ka ta nasingpot matibos ko. Ay na, imbag pa'y kan ka, tamansyon ti pagnana edam. Si Kamet, makipagnanaedak laeng. Saan ko ako kwa? Uray saan mo ako kwa? Tamapadasam ti agyan iti mansyon. O sige nga Roden, Gayam. Bye! Sige, bye! Nasingpot matikabsat kan anak ni Hertrud, sir. Apay ana ibagam dayta. Idi na panak ijay harden. At dadaan dwa ijay. Madama ti linis da. Agpidpidot jay ubeng iti bulbulong ang narigrag. Sa anak nga rod ang nagkamalian ang alakad akwada dito yung mansyon. Uwin, sir. Matulungan dak iti trabaho dagi jay nga ubeng. Kaya't ko ti kadada dito nang runa ni Hertrude. At damarik na ka nagbaliwan ti bagi. Manipod iso ti mang therapy kanyak. Sapay ko mga rod, tagtultuloy day tamarik nayo, sir. Ikarkararag kumat dayta, manang. Kadwada kami amang ikarkararag, sir. Ala, sir. Maiaris yung dagiti sa kayo. Agyaman at Diyos ko. Diyak ni namnama. Nga da pagbaliwan ti amin. Awan papanan na, no di makapagnakayon ton, sir. Senyales day ta adakkel tinamnama yo. Dakkel nga utang ko dayto ikanta. Hertrude. Adamat lang kada kayo ti determinasyon, sir. Ar-aramidak lang ti pagrebengak akas therapist yo. Gapo iti daytang imbagam. Ikagumak mat ti amin. Tapno agin bagak. Uwan, sir. Kat laglagi pa nyo, uray kasano ti lidem ti langit, at dalat pa dumteng nga agsapa. Ket urayak ti idadateng dayta abaro nga agsapa. Masurunak di tamay sa nga empleyado. Kaslakit din sipsiputan na ta. Asino dayta tapagsasawak? Dayta clerk idi ni Baldado. Akuray ka man tamapanak itayan. Saanan? Ang mga nuag tinungot kayo pa'y. Iparit ni Baldado kag iskandalo dito opisina. Danto aldaw na dayta akda. Ipakita kan kwa na ti sapulan. Ang mga nuag damot ng bilin kan kuana. Nagtureden no awan ng bilin kan kuana. Madlaw ko kat adda nagbaliwan ti daduma akadwata dito opisina.
Saan nga ta binilin ida ni Baldado ako nam? Uy, kasta nga ta. Apay apati ijay mansyon, kat addan gwardyana. Oh, delikadon sanday to eh. Sir, anya nga ta ti resulta ti panag-imbestigarda, maipapan iti number ti namindo ang nag-text kanya. Madama pa'y lang at tuntunan da. No asino ti nakaregister iti dayjaan number. Apay nga ta kayat nakapapanawon day dyan nag-text. Ang mga no ti tao nga't atapag ti akin aramid. Apay nga atapon nyo day tatao, sir. Kanayon na ngay baga. Ngawan namnamak na agimbag. Apay nga'y asyak ti papanawon na. Gaputa nakita na tayo therapy room. Di na kaya't amaimbaganak. Maawata kon, no apay at papapanawon na ti asino man ang mga asikaso kada kayo idi, sir. Gapuday ta iti silang tipirat. Ngem no mapanag nakaktian. Papanawak iti opisinak. Saan ka di akasinsin mo day di ako nam, sir? Wan. Ngem napatpatagkan kwa na tipirat. Ngem iti siyak akabagyan na. Makatakder kayon, sir. Wen barok. Nalaing ni mamim at therapist ko. Kuna ni mami, adaras maimbagan tinasingpet a pasyente. Nasing patak ka di, barok. Super, sir. No kanusul pang ti pasyente, no saan ka no ngagtungpal, narigat ka no a maimbagan. Nasingpat ka kadimat kini mamim? Siguro, sir. Kanayo nakmat a maimbagan no agsakitak. Kuna ni mami, adarasak ka no a maimbagan no agsingsingpet ken agtungpalak. Iso nga rod makatakderak na nasingpetak. Talaga anasingpet kayo. Isu a makatakder kayon. Mala, agsingsingpet ta nga rod. Ta iso ti ko na ni mamim. Saanan ang wheelchair ti usarin nyo, tapno mawatwat isa kayo, sir. Jaywalker laangan. Kabaalak nga tayo. Masapula padasan nyo, sir. Iti kasta nga aramidan tayo, naan-anayan ti panagwatwat yo. Sige, tagpagatangak. Ngam saan asika ti mapangumatang. Tama nga no at dadakas ang mapasamakin. Agorder tayo laangan online, sir. Tapno may da i-deliver ditoy. Adakan ka dahit, Hertrude. Sikan ti makamo. Sige, sir. Itamat lang. Agorder akon. Agyamanak. Hello, Gayam. Imbag man ta nakalagip ka nga imawag. Nagbakasyonat, gayam. Mabalin ka diti pumasyar dita mansyon? Umay ka. Ibagak ka ni sir nga ada umay asa nga ilik. Ipakadampay nga rod no kayat na, sakbay nga umayak dita. O sige, Gayam. Ipakadakan kwa na. Kaano ka diti planom ayo umay? Inton malam, basta kayat ni boss mo. Sige. Kaibagak daytakan kwa na. O sige, urayak nga rod ti awag mo no kayat na, friend. Sigurado amayat day jay. Di ka agdana, Gayam. Anya ka diti parukot mo? Saan ang ma-spelling ti rupam? Uy, sa anak ang makairwar iti kwarta ije bangko. Saan ka di nga adda authorization ni boss ang mabalin ka ang makairwar iti may nga account ti kumpanya? Adda ka no order na. Ama freeze ti account ti kumpanya. Tapay ka no? Uy, Kasanutan. masurunak. Nagadugat nga amho ti sinalbag a Baldadon. Kaano lang ang adida ka pinastrak ije mansion? Ita, ti bank account ti may sa kumpanya kin-freeze. Oh, apay nga ta. Anya nga ta ti mapaspasamag ka ni Charles. Awan nga ta ti pakainaigan ti text message mo iti caregiver ni boss. Anya ti kunam nga imbagan ni mami. Umay dito'y nininang ko ami.
Wan ka no, dik. Imawag ka ni mamim. Ay, kaya't namat siguro ang makita ti mansyon, tita. Siguro. Dakkel ka no matibalay da. Ngam saan a mansyon? Ay, nakitam ka di ti balay da? Saan? Ngam, dayta tinako na ni Manang. Nagmayat at talaga dito'y mansyon. San akaslay di boarding house? Awan pa'y pagay ayaman ahar din. No kayat mo a mansyon to matipagtaangam. Agadal ka analaing. Masapol nga agdagat ka. Ha? Kasta ka di, tita? Kastan to nga ro ti aramidat. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Ada, dito ayan ti gate. Di nakpastar kan ti gwardya. Orayan na karod, taumayak dita. Okay, gayam. Awan ka diti aramidam ita, dita mansyon? Kalkalpas ti therapy ni sir. Ibagak kan kwa na asabatan ka dita gate. O sige nga rod, urayak dito eh. Istrikto nga min daytoy gwardya dito eh. Day ta amin tinaibilin at trabaho na, Gayam. Sa bagay. Mayat magkit di pa-istrikto a gwardya. O sige nga roda na, taumayak ditan. Bye! Ala, umunag kang Gayam. Talaga nga umunagak. Ay na, nagmayat talaga to'y paggigyanan nyo ita. Nagasat ka, tasaan kan nga agab-abang. Adamat pagsayaatan, jay nagbanlaag kanya. No saan aga po iti day, jay? Ada kami pailaan ko maiji boarding house mi. Balag? Anya ti kayat mo asawan, Gayam? Ay na, ada naawat ko a text message amang ibagbaga a pumanawak. No jak ka no kayat nga dadaka sa mapasama kanya. Anya? Apay? Ada ka di asawa ti boss mo? Awan mo't ka no. Ada na ang kabagyan na akayat na nga agawan ti sanikwa ni boss. Ha? Pinaimbestigar na ka di tinapasamak? Wan Gayam. Matuntun matlaang siguro no asino ti akin aramid. Nasayat mo't no kasta. Kat dayta ti pagsayaatan no ma-register ti SIM. Boss, iso ni Ami, ti bagbagak agayam ko manipod ubing kami. Sika ti boss, ti gayam ko? Sika? Ami? Agam-amu kayo? Sika ti boss, ti gayam ko? Ami? Sika ti gayam ni Hertrud? Agam-amu kayo? Iso ti nurse ko, idin-ospitalak iji syudad. Kasta ka di? Kunaklakit din noon niya. Uy, kumusta kayo, sir? Nabayag anak confine kayo iji ospital. Kastoy, nabayag ang naka-wheelchair rack. Nadangran namin ti Dorio. Iso na paralyzed ti Bagyo. Ang yamita, makatakdal kayon. Day takit babaan iti anos ti gayam mo, ani Hertrud. Ay na, congrats, Gayam. Saan ka lang amin a nurse, no di ka therapist? Iso natulungan ni sir. Sapay ko mga rod, tama kapag nang tumatlaang ni sir, akas iti sigod. Awan ti imposible, no lakot tabuyugan iti kararay. Awan ka di ti maitid mo kanyak a kwarta? Kasapulak ti kwarta. Awan nga rod, tanak ka fresh ti account ti negosyo. Nga uray at daigam mo apang malubos ni boss. Impakitak ti authorization. Ngam imbagada, abilin kano ni Baldado. Inyawag na kano nga i-fresh ti bangko. Malas tangarod. Kunak no pagsayaatan ti panang balaag mo iti caregiver. Saan mat? Dagiti muna a caregiver. Nabut-butang ko ida. Iso api manaw da. Ngam jay caregiver na ita. Pulos asaan anakigtot.
Awan bubot nga na. Uy, dakit din. Tas sa anak pa yun ang makaunag iti mansyon. Mang panunot tayo tiwagas. Tapno agsubli ti sigod a panagtalagkan ka ni boss. Di palubusan na ka amang iruwarmanan iti kwarta ti kumpanya. Mami, nakapanaw ka din ni Ninang? Saan ka din nga agsublipay ditoy? Umay tumanan anak. Mapanmanan ag trabaho iji ospital iji syudad. Ay, di mo ka dimot kayat timapan ijay syudad, Mami. Dito'y tayon, anak. Kasla syudad mo't laang dito'y. Kaya't ko matimapan ijay syudad. Anya ka di pa'y ti sa pulom dito'y, anak. Ada tayo dito'y mansyon. Nalawa pa'y ti pagayayamam a hardin. Ha? Unmatkit ni Mami. Ay, sige, Mami. Tainakpay agay ayam ijay hardin. Sige, anak. Ay, ti anak ko. Inosente pa'y laang a talaga. Sir, apay ang makapungpungtot kayo. Ada ka di parikot. Kunakon kat. Nilakit di Ruben tinang balaag kan ka. Babaan iti text. Ha? Pagkunaan niyo, sir. Agpada da iti apelyedo, tinaka-register nga aking kuka iti SIM card, ana aramat. Day talaan, ta menor di edad da aking kuka. Kaawatan nga rod nga inusar na ti cellphone ti menor de edad, sir. Talaga akasta. Ti kayat na, ket sa anak a maimbagan. Tapno agbaligi iti madi a plano na. Nagdakasan? Anya ita ti aramidan niyo, sir. Saan ko napagtaktakan iti oras day dya tao? Inton makapagnakon, mapanak iti opisina, ket papanawag iti. Kasano no di na kaya ti pumanaw? No di na kaya ti pumanaw. Damagak no umikat taas itatalugod. Wenno idarom ko. Nagawan ba inday jay aruben? Kasinsin pa'y mga rod ni boss. Amom ka din ti inaramid na, manang? Dak itay iji library nga agdaldalos. Di yun adlaw. Kaya't mo asawan? Nangag mo timbaga ni boss itay? Wan! Imbag at alasin pa ni boss. No sabali lang. Indarumdan. Di na ngamin kaya't amataktak ti oras na. Kayat na ti agwatwat, tapno makapagnan ana imbag. Sabagay may mayat no ti panagnan at into na rin na. Tapno mas daaw dan to, into nagparang iji opisina. Dayta ti tartari gagayan ni sir. Ti makapanan iji opisina na. Kalpasan dagito'y ipadalan ko nga electrotherapy iti Baguio. Agina na kayo. Kalpasan na, irugi tayo manan ti panagnayo. Matungpal, Madam Therapist. Kasta, agtungpal ka, tapno daras ka ang makapagna. Agtungpalak iti amin nga ibaga. Tapno maimbagan akon. Daytati ko na ni Dick. Ha? Imbaga ni Dick dayta kada kayo, sir? Iso timbaga na. Hindi nakita na nakatakdera. Agsingsing petak ka no, tapno maimbaga na. Ala, nagluhod ay nga ubingan. Nagturod anang ibaga iti kasta kada kayo? Kanayo na siguro amang nagkan ka. Iso at tinulad na. Sabagay, dayta ngamin ti kanayon ko nga ibaga no agsakit. Ibagak amangan kan saan analikotag. Kat agtung palmat iti amin nga ibaga. Isuro nakman nga ang luto, manang Silvia. Adadag iti lutong asaan ko nga amo. Nalakalaang tagluto basang. Nulakit di ta interesado ka nga agsursuro. Uray saan mo asurutan amin nga ibaga ti agluto. Mabalin ka nga agparto at itibukod mo a recipe. Kita ag ti panaglutom. Tapno adda pagtulada. Tapno kanayon kayo ang matulungan di ti kusina. Nulakit interesado ti may sa tao. Daras makasursuro. Interesado ak manang. Asino ka di mo tinakasursuruan yung agluto? Nagbasbasak iti libro nga ayan dagiti agduduma recipe. Kastaman mo't nga rod ti aramidak? Wan balasang ko. Iti kasta nga aramidam. Makasursuro kang agluto.
Ha? Anya ti ko na yun, Nana? Ni Ana, tinagluto ka dagitoy? Wan, pinagpraktisan na nga inluto. Nalaing ka nga rod no kasta. Tispay laing daytoy Mabalin ka di matlaang tilot, sir. Mabalin. Takan kanan tayo matan. Nalaing ka matgayam. Nalalaing ni Manang ko Hertrud nga agluto, sir. Ha? Di yung ibaga asya tumot ti agluto. No kaya tiyaw, agsisinublat tayo ng agluto. Pwera kami tinidik Saan mi nga mo ti agluto? Saan na bali, sir? Katumulong taamangan. Itala nga makitak amin dagito ipapapirma day di Ruben. Kita man, sir. Hmm. Ha? Puro kwarta ti kayat na nga irwar. Rupat kwarta talaga day di Ruben. Saan kan apa-apektar? Masapol aba kapag nakaadagos, tapno makapan ka na iji opisina yo, sir. Ika gumahat. Nulakat ka ba alakon? Mapanta adwa di opisina. Itugot nak, sir? No kabalak to. Saan a caregiver ti masapol ko? No di kat assistant. Ni Sir Ruben ti kasapulam, sir. Saan ko nakasapulan ni Ruben? Sino ti sukatyukan kwa na? Sika. Ha? Amok analaka ka makasuro. Tanalaing ka. Itatanalaing tayo na magnasar. Kaano ka kadi ama pa ni opisina yaw? Inawaga kong ti abogadok. Alaan mi amin kini Hertrud dagiti papeles nga ipapapirma ni Ruben. Mangipakita, akwarta lang ti al-almanen na. Anya nga iti aramidan nyo kan kwa na itasar. Pagpilyak, no agresign, when no idarom ko. Agpatingga nga rod ti kinalaing na ano kasta, sir. Tisan anapod no iti trabaho. Mapukawan. Sapay la kuma. Tawan to ti parekot inton makapan kayon iti opisina yo, sir. Sana bale? Kadwak da Hertrud ken ti abogadok. Imbaglakit din. Tasaan akas kadagiti immo na apimanaw da, idi binutbuteng da ida. Agpaiso day tamanan. No pimanaw adagos ni Hertrud, saan kumaakas to'y tinagbanaga kita? Saan akpay kumamakapag na? Ay, una, sir. Adda kayo pa'y la kuma iti wheelchair yaw aging ga ita. Awagan ni boss. Ibagam amapan ka ijay mansyon, ta ipapirmam ti tseke, tapno makairwar ka iti kwarta. Awan amin ti mausar dito opisina. Uwan sa nga agpaiso. Anya nga ti pangay ayo. Tapno pirmaan na ti kayat ko apirmaan na. Pirmaan na pa'y kumaati pamalubos na, asikan ti mangimanihar iti negosyo. Kat no mapirmaan na, siya akong ti manager. Maaramid ko amin na kayat kong aramidan. Kan, mairugi tamatan ti manglawlaw iti kayat ta apagpasyaran. Agpanunutak man kit di iti bagak. Tapno maalilaw ko ti loko. Sige, tulungan ka ngagpanuno. Tita, numaimbagan ka din ni sir? Papanawon na tayon dito'y mansyon? Pagkunaan mo't apapanawan na tayo. Di gusen ka di pa'y ni mami? Kat makakutimot ng tiima na? Ay, kasano nga paiso? Ang mga no agsubli tayo iti boarding house tayo. No ay adan simublat iti boarding. Saan tayo kuman na pumanaw dito'y mansyon, tita? Ngam awan mabalin tayo, tamakipagnanaag tayo laang ditoy. Anya nga tanokid dawon tayo kan ni sir. Dito'y tayo laangan nga agboarding. Ay, jak amo no mabalin ti kasta, di. Ibagam to kan ni mami, norumwarda iti therapy room. Kanayon mat ngamin ama pa ni library ni sir. Idi simurutak. Kat adu apapelis ti sangsang wanda kan ni sir. Nakasagana ka ka din ang mga wag kin ni Boss Baldado. Adasak no anya ti kunan.
Ibagak nga importante ti ibagak. Tapno pastor kan nakti gwardya. Sige, ibagang mo importante. Tapno mapilitan amang pastrakan ka. No di na pala pirmaan ti papeles. Amangan no at da maaramid ko kankwana. No day ti kasapulan. Tapno matagikwata ti negosyo. Apikit tinasaan. No day ti ultimo remedyo. Aramidak. Hindi pa'y ko mga inaramid mo. Ita, naka-freeze ti bank account. Masurunak. Tapati dagiti check apirmaan na. Tapno makairwarak iti kwarta. Awanin. Di na kun ikan iti cheque. Numawag ni Ruben. Sikat imang sungbat. I-loudspeaker mo. Tapno mangag ko ti bagana. Apay ka di, sir. Amangan nga minodamagan na no apay nga ada kanyak ti cellphone nyo. Pagpara nga makimaro ti kasasahad ko. Tapno saan nga umay dito. Maawata kon ti kayat mo ama pasamak, sir. Di danam namain. Dandanita ama pa ni di opisin. Talaga ka di akadwanak no mapan kay di opisina, sir? Nakadesisyon ako, Hertrude. May mayat no si agbalin nga assistant ko. Talaga ka di siyak ti pagbalinan nyo nga assistant, sir? Nalipatam ka din timbaga kasuruan ka. Mamatiak analaka ka makasuro, kunakman. Agyamanak iti panagtalakyo, sir. May saak nurse? Agbalinak nga assistant ti may sa negosyante? At danto pa'y sana nakaadal. Ngem na doras ti negosyo na. Hello? Sino ka di daytoy? Apay nga addakan ka ti cellphone ninsan. Di na masungbatan takimaro ti kasasaad na, sir. Anyat kaya't mo asawa na kimaro. Tumangad ka din iti barsangan insan? Unay mo't daytan nga ibagbagayo, sir. Isakit mo ka ti amom abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigsigurado laeng ni sir. Anya? Unay mo't daytan nga ibagbagayon, sir. Isakit mo ti amom abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigsigurado laeng ni sir. Kaya't mo asawan. Adda man nagdakdakas anapandita. Kasta nga rod, sir. Kayat laang nga ilising ni sir ti mansyon iti managdakdakas. Iso ang nangala iti gwardya. Ngam apay nga rod. Nga uray siya, kat saan ang makastrak di ta mansyon? Saan kaya madanagan, sir? No matiliw ti managdakdakas, awanton ti gwardya dito'y mansyon. Inyo man ka din ni insan kadagiti pulis. Uwan, sir. Kat, nawaya kayong tumanan nga umay dito'y. Amangan ka no ngamin no mairaman kayo iti ibagbagak ama nagdakdakas. Salbag kiti day tamat ama nagdagdagas. Buklis tilanggong. Ay, wan nga rod, sir. Halaga a buklis. Inawagam ka din ti insan mo abaldado. Saan? Takimaro ka no ti kasasaan na. Kuna ti caregiver na. Kimaro ko nam. Kaya't mo asawan. Dandanin ti panang tagikwata iti negosyo. Wen. Isumat lagayam a pinagwardyaan dati mansyon. Tadda ka no gayam managdakdakas anapan ijay. Kasta ka di? Isumat lagayam Nga pinastrak na ka kumaa. Saan ka no akayat ni insan a mairamanak? Isu a binilin na dagiti gwardya. Di nalaam mo. Nga oray si ka, kat adda madi a planong kontrakan ko na. Sirib lang ti kasapulan. Tapno agswerte iti bihag. Ay, kaano nga ta ang maigaman pa day taas swerte. Saan ka unay nga apurado, sweetheart? Dandanin. Nang runa, tako na ti caregiver na. Akimaro ka no ti kasasaad na.
Itatama kapag nakmanan. Kaya't ko ayab kaskan ka tinalaos na panagyaman ko. Apay nga agyaman ka kanya. Kat pagraba nga, paisukot nga ron ti trabaho, sir. Ado tinagbalin a caregiver ko. Sakbay asika. Ngam na idumduma ka. Apay kumaan na idumduma ako nayo, sir. Gapo iti panangalokoy mo kanyak ngagpaimbag. Iso ngayon ka gumahak ti amin. Lipatin yun dayjay, sir. Ti pagsayaatan ti negosyo yu ita ti sangwan nyo. Pakisagaan naman nga rod dagiti awit at inton bigat. Alain ta amin dagiti papeles. Sige, sir. Awan parikot. Nalpasyo ka din nga inawagan ti abogado yo? Wen, ket agsagana kamatan. Para iti umuna nga aldaw ta iti opisina. Apay nga inubar mo dagiti makeup mo, manang. Ada ka di pa panam? Mapan kami kano ka ni sir iti opisina. Kabaalan na ka din? Kabailan na kanon. Kan saan mo't anadagsan ti trabaho na iti opisina? Manang, dinamag kanyak ni Dick. No saan na tayo nga tapapanawan ni sir? No maimbaganan? Namnamaak asaan. Ako na namat, apagbalinan na kano nga assistant na iti opisina. Agbalin ka amang opisina itan? Wan ading ko. Iso adinak istorbuan tagpalasak. Masapol asaan asinsinan tilangak asumango kadagiti ka opisinaan na. Wan amang nang. Mangopisina ko naman. Kaduang pa'y di owner kan manager. Mala, ingkaharot kitaan na ni Dick. Noan niya ti aramidan na. Nagpintas ka, Gertrude? Nakarubot ka